Posle blahodarnej službi Božej u Vodici, počal shod kotri otrimanijak spatranje rezultatov akciji na oželjenjovanju prostoru kolo Vodici. Pred 14 rokami predsjedateljka ekologijného ruchu Željani Persenj Leona Dorotić pitala pomoć od podprijenstva Vodi Vojvodini. Našla porozumenje rukovoditelja ljesarstva i do ruskog kerestura stigli 15 isjači sibirski bresti, žebiše posadzelo kolo Vodici. Stece 5 isjači damace, već pitaci 10 isjači, bo oni vam obično prepolovio. To je rekao, dobro, napravime tu i tako. A oni ni 5 ni 6 za Novog Sadu 15 isjači. Ja ostala bez teksta. Znači, so 5 vam treba, vi 15 dobijete. Ne možeš ti tu vratiti, že nje sneš. Želimo da što više proširimo zelene površine, da što više vodimo na taj način borbu za zdravlje i ekonomiju ove naše ravnice. Vetrozaštitni pojasevi to su ti pojasevi koji imaju se na tih 5000 hektara. To je izvanredna mera sprečavanja vazdušnih masa, isušivanja zemljišta, odnošenje semena sa njiva. Znači, to je neverovatna korist. Plus zelenilo. Drevka da kedi sadzeli ohnjohasci, lovare, da kedi členi cerkovnog odboru, aktivisti ruchu Horjakoh. Toho roku predškolska ustanova i keresturska škola še uključili do akciji sadzenja, že biše najmlači od maljučka edukovali ked u pitanju zaštite životnog štretku.